با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروان تشبس‌کار احتیاط و فتح فروغ صبح دانایی مقامات کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و مسائل سیاحت اقتصادی، برای صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 9 май президенти ҷумҳурияи тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ иштирок намуданд. пас аз чорабинии бошукӯҳи ҷашнӣ дар майдони Сурх, президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва роҳбарони ҳайатҳои расмӣ ба гиромидошти хотираи қурбониёни ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар назди ёдгории аскари номаълум гулчанбар гузоштанд. гузориш дар ин хусус. 9 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ба қасри Кремл ташриф оварданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмонро президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин самимона истиқбол гирифтанд. барои иштирок дар ин чорабинӣ бо шукӯҳ сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо аз 29 кишвари ҷаҳон ба Москва ташриф оварданд. зимни иштирок дар паради ҳарбии сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо як қатор сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо аз кишварҳои ҷаҳон дидору суҳбатҳои судбахш анҷом доданд. баъд аз маросими истиқболи сарони давлатҳои ҳукуматҳо ва роҳбарони ҳайатҳои волумақом аз ҷониби президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони Сурх паради низомӣ баргузор гардид ки дар он теъдоди зиёди низомиён иштирок карданд. дар паради бошукӯҳи ҳарбии майдони Сурхи шаҳри Москва як ротаи десантии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштирок намуданд. иштироку қадамзанӣ бо матонати низомиёни шуҷои тоҷик ба поси хотири беш аз 300 000 фиристодагони Тоҷикистон ба майдонҳои набард ки 55 нафари онҳо ба унвони олии қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сарфароз гардида буданд ва ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон ки бо меҳнату машаққати холисонаи худ дар ақибгоҳ дар таъмини ғалабаи бузург дар он ҷанги пурдаҳшат саҳми намоён гузоштанд сурат гирифт. пас аз анҷоми паради ҳарбӣ дар майдони Сурх, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва роҳбарони ҳайатҳои расмӣ ба гиромидошти хотираи қурбониёни ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 дар назди ёдгории аскари номаълум гулчанбар гузоштанд. иштироки сарони давлатҳо дар тантанаи ғалабаи бузург дар шаҳри Москва бо аксгирии якҷояи хотиравии онҳо ба поён расид. ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи ташаббусу иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон вобаста ба ҳалли масъалаҳои обу иқлим дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ мақоми хосаро соҳиб шудааст. ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ки хусусияти умумибашарӣ доранд, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозӣ пайдо намуда дар болоравии нуфузи тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мусоидат намудааст. иқдомоти пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо аҳамиятнокӣ ва мубрамияти худ
пайваста дар сархати расонаҳои хориҷӣ қарор мегиранд. шарҳи бештари матлаб дар таҳияи Ҷаҳонгир Сафарализода. дар маҷалаи бонуфузи Diplomatic Insight Publishers ҷумҳурии исломии Покистон мақолаи таҳти унвони президенти Тоҷикистон дар дипломатияи ҷаҳонии об пешсаф аст ба нашр расид. дар мақола омадааст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба илми муносибатҳои байналмилалӣ мафҳуми нав дипломатияи обро ворид намуданд ки дар он тамоми ташаббусу андешаҳои минбаъда оид ба истифодаи захираҳои об дар ҷаҳон гирд оварда шуданд. тамоми ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз қабили 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии оби тоза, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028 дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ саҳми арзанда гузоштанд. ҳамаи ин ташаббусҳо танҳо як ҳадаф таъсиси минбари универсалӣ ва бисёрвазифагиро барои муҳокима ва дарёфти роҳҳои оптималӣ ва оқилонаи ҳалли мушкилоту хатарҳои марбут ба захираҳои об фаро мегиранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи олам ҳамчун роҳбари ташаббускор ва нақшгузор дар ҳалли мушкилоти глобалӣ оид ба обу иқлим эътироф гардиданд. дар ибтидои асри 21 пешвои тоҷикони ҷаҳон яке аз аввалин роҳбароне мебошад ки ба баррасӣ ва ҳалли мушкилоти масоили муҳими марбут ба об, инкишофи роҳи дурусти ташаккул барои ояндаи башарият таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд ки дар арсаи ҷаҳон роҳбарони кишварҳои пешрафтаи олам ва намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ташаббусҳои сарвари давлати моро хеле хуб истиқбол ва пуштибонӣ менамоянд. сиёсати об яке аз самтҳои асосӣ ва афзалияноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои таъмини аҳолии сайёра бо оби тозаи нӯшокӣ ва истифодаи сарфакоронаи захираҳои об диққати ҷиддӣ медиҳад. мушкилоти об дар ҷаҳони муосир проблемаи ҷиддитарине аст ки ба ҳаёти осоиштаи мардуми сайёра таҳдид менамояд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша нисбат ба сокинони давлатҳое ки бо сабабу омилҳои субъективӣ ва ё объективӣ ба оби тозаи нӯшокӣ дастрасии комил надоранд ҳисси баланди инсондӯстӣ зоҳир менамояд. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун бунёду аз навсозӣ зиёда аз 500 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки марҳила ба марҳила мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар раванди тадбирҳои ободонӣ саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мегардад. гузориши Исмоили Соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад. раванди босуботи корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Ҷайҳун вусъати тоза дошта, марҳила ба марҳила бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинову иншооти гуногуни маъмурӣ, иҷтимоӣ ва истеҳсоливу хизматрасонӣ дар беҳтар гардидани сатҳу сифати некуаҳволии сокинон заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. сокинону соҳибкорони ободгар дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ баҳри иҷрои саривақтӣ ва босифати нақшаи бунёди иншооти ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирандешӣ намуда, раванди зайлро барои боз ҳам ободу зебо ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, бахусус муҳайё гардидани ҷойҳои нави корӣ, рушди истеҳсолӣ ва таъмини сатҳу сифати баланди хизматрасонӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. маркази ноҳияи Ҷайҳун шаҳраки дӯстӣ тай солҳои охир бо қомат афрохтани биноҳои хуштарҳу замонавии таъиноти хизматрасониашон гуногун, аз ҷумла дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, савдову хизматрасонӣ, хонаҳои истиқоматӣ ва чароғону сафолакпӯш гардонидани кӯчаву роҳравҳо барои таъмини шароити хуби кору рӯзгори сокинон имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. дар ноҳияи Ҷайҳун дар соҳаи тандурустӣ, дар соҳаи маориф, дар дигар соҳаҳо бошад, корҳои ободониву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. айни ҳол бошад, мо дар назди бинои кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон қарор дорем ки сохтмонаш дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. мо сокинони ноҳияи Ҷайҳун тасмим гирифтем ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирем. тавре мушоҳида гардид, вобаста ба рушди деҳот ва таҳкими инфрасохтори сайёҳӣ дар ноҳияи Ҷайҳун таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуда. дар ин замина иншооти гуногуни хизматрасонӣ асосан дар шафати роҳҳо ва маркази ҷамоати шаҳраку деҳот бунёд гардида истодааст.
قابل ذکر است که بهر فراهم آوردن شرایط مساعد و معاصر تحصیل برای نسل نورس سال از سال در ناحیه اقدام‌های نتیجه بخش عملی کرده شده. در این برابر با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات به جای نشست، مؤسسه‌های نو، بناهای تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی مورد استفاده قرار داده می‌شوند که در این کار حصه پدر و مادران و صاحبکاران محلی و دیگر نفران سخاوتپیشه نظررس ارزیابی می‌گردد. در سال 2024 در نزد 7 مؤسسه تعلیمی ساختمان 51 مؤسسه تعلیمی برای 1275 خواننده ساخته شده مورد بهره برداری قرار داده شدند. این چنین در 74 صنفخانه دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته تا انجام سال 2025 یک قطار بنا انشاءات‌های نزد مؤسسه‌های تعلیمی و مؤسسه‌های تعلیمی نو مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. در برابر دیگر انشاءات ساحه با پررگی از نوسازی و مجهزگردانی قصر فرهنگ دهه پختکاری جماعت دهات 5 باعث خوشحالی کارمندان گردیده است. اقدام مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در زمینه تطبیق لایحه دستگیری جامعه که 3000 عملی گردیده برای رشد ساحت در دهات نگرانیده شده است. ساکنان زحمتقرین و آبادگر ناحیه جیهون با جانبداری از سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و عزم قوی و تنداری نیت دارند که من بعد نیز در همه سمت و ساحه‌ها صافدلانه مهنت کرده توسط باز هم بلند برداشتن نشاندهنده‌های استحصالی و وسعت اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری سهم ارزنده خود را در آبادانی یک گوشه میهن گذارند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه جیهون، اخبار. تطبیق نقشه‌های سازندگی با نظام و اسلوب کاربری معاصر در ناحیه لخش با سهم ساکنان سخاوتپیشه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه با دستگاه و تجهیزات ضروری و عیانیت‌های خانیش تامین کرده شد. این تدبیر از حساب مبلغی برای ادای سفر حج جمع‌آوری شده عملی گردید. گزارش در این خصوص. اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری‌ها با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی اوج گرفتند. حالا با استقبال روز استقلال دولتی ادامه دارند. با شرافت صلح و ثبات سیاسی و آرامی امروز دهات دوردستترین ناحیه لخش جلوه تازه و سیمای نو را کسب نموده شده است. انشاءات بلندآشیانه، تعمیر و نوسازی راه‌ها، ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی زمانوی، بنیاد میدانچه‌های ورزشی، مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی در مجموع انشاءات دیگر اجتماعی و معماری ساخته و استفاده داده می‌شوند. اکنون در دایره هدایت‌های سازنده در ناحیه صف شخصان احسانکار زیاد می‌گردد. یکی از چنین شخصان همت بلند چیناره عثمان آوایی 78 ساله می باشد. این مادر پسندازهای جمع آورده خود را که برای سفر حج جمع کرده بود با سربلندانه در آبادانی و سازندگی دهه‌اش خرج نمود. با تشبس‌های بی‌نظیر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، کشور عزیز و محبوبمان تاجیکستان روز به روز آباد و زیبا گشته با موفقیت‌های نظررس نائل گشته ایستاده است. این است که مردم ناحیه لخش دستور و سپارش‌ها و سیاست سازنده و بنیادکاری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده بهر آبادی کشور و ناحیه سهم خود را گذاشته ایستاده‌اند. او برای دهه خود با خرج زیاده از 100,000 سامانی یک عدد ترانسفورماتور زمانوی و برای مؤسسه تعلیمی دهه‌اش 5 عدد تخته صنف، 55 میز، 118 کرسی معاصر برای خوانندگان و آموزگاران خریداری کرده تقدیم نمود. این اقدام مادر مهربان خرسندی پیر و برنای دهه را افزون کرد. در برابر این دیگر ساکنان ناحیه مبلغ‌هایی را که برای سفر حج جمع کرده بودند عزم گرفتند که در آبادانی و پیشرفت دیار خود سهمگذاری نمایند. راه‌های محلی و مرکز ناحیه را ساکنان تصمیم گرفتند که اسفالت‌پوش و چراغان نمایند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سهم فعالان و صاحبکاران و ساکنان کارهای آبادانی و سازندگی در سطح بلند ادامه داشته عزم دارند جشن 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای بلند استقبال گیرند. بختیار محی‌الدین بهرالدین اسماعیل‌الدین، لخش، اخبار.
در جماعت دهات ماهیان شهر پنجکند کارهای آبادانی و بنیاد انشاءات تعییناتی گوناگون با سهم صاحبکاران و ساکنان ادامه دارد. خصوصا ساکنان دهه خرمی این جماعت بیش از 9 کیلومتر راههای محلی را تعمیر نموده خط آب نوشاکی کشانیدند. ادامه مطلب در گزارش دلیری بازار. این موضع را ساکنان محلی تنگی دره مینامند و از بالاتر همین موضع ساکنان دهه پل گرداب جماعت دهات ماغیان آب نوشاکی برای تامین نمودن ساکنان کشانیدند. در روزی لایحه مذکور نو از 5 کیلومتر است و تنها اجرای این کارها از آن جوانمردان برمیآید که در دل مهر سهمگذاری با آبادانی و شکوفایی کشور داشته باشد. تامین اهالی با آب نوشاکی و پلیزی از هدفهای مهم حکومت کشور به حساب می رود. در این ردیف ساکنان تمام دههای جماعت دهات ماغیان شهر پنجکند نیز جهت رسیدن به هدفهای گذاشته شده سهم گذاشته ایستادند. خصوصا ساکنان دهه پل گرداب این جماعت سال گذشته از مسافه زیاده از 9 کیلومتر با قبور قطرش 125 میلیمتر آب نوشاکی و پلیزی کشانیدند. بعد آوردن آب مذکور اکنون با شمول زمین‌های نزدیک حولگی ساکنان 50 هکتار زمین آبی گردیده است که سال جاری از آن میتوانند حاصل دلخواه از تمام محصولات کشاورزی به دست آورند. از این اقدام الهام گرفته با مساعدت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند و سهمگذاری ساکنان اهالی دهه خرمی جماعت دهات ماغیان شهر پنجکند نیز با مسافه 9 کیلومتر خط آب پلیزی و نوشاکی کشانیده ایستادند. همروزه ساکنان زیاد به حشری کشیدن این خط آب برآمده کوشش دارند تا هر چه زودتر کارها را به انجام رسانیده مشکلات کم‌وبی را برطرف نمایند. اطلاع داده شد که این خط آب توسط لوله‌های قطرشان از 250 تا 300 میلیمتر از موضع دره راغش تا دهه خرمی که مسافه‌اش از 9 کیلومتر بیشتر است از طریق موضع‌های ناهموار کوهی، دره و سایه‌ها با بنیاد حوض‌ها و دیگر انشاءات ضروری کشیده می‌شود و تا این دم بیش از 50% کارها به اجرا رسیده است. ما مردم اهل جماعتچگی دهه خرمی از برآمدهای پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان اقدام گرفته اهل مردم تشبث گرفتند که از همین دهان دره به مسافه 9 کیلومتر با مبلغ 3.5 میلیون سامانی 9 کیلومتر آب نوشاکی به دهه برند. با سهمگذاری اهل جهه همین چیزا با طور حشر دست جمعانه تصمیم گرفتیم که همین آب را با مناسبت 35 سالگی استقلالیت جمهوری برده رسانیم به دهه. تا امروز من حوض برای ذخیره کردن آب بالا سربند برای آمدن حوض ذخیره کردن آب من چخیلی که میبینیتون من با تروبه دوامش پیوست کنی تروبه ادامه دارد. با انجام کشیدن این خط آب 2150 نفر ساکنان دهه خرمی که حالا از نارسایی آب نوشاکی و پلیزی تنقیسی میکشند با آب تازه نوشاکی و همه زمین‌های کشت با آب پلیزی تامین کرده میشوند. حالا همروزه ده ها نفر ساکنان دهه اینجا به کار برآمده نیت دارند بنیاد خط آب را تا آخر سال روان به انجام رسانند. عموما در جماعت دهات ماغیان شهر پنجکند کارهای سازندگی و بنیادکاری در تمام سمت و ساحه و همه دهه‌ها به نظر میرسد که در بنیاد انشاءات سهمی ساکنان جوانان باننگ و ناموس و صاحبکاران خیلی نظر است می باشد. دلیری بازار، شعباز قربانزاده، شهر پنجکند، اخبار. با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرستان بنیاد 192 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده. تا امروز نزدیک 120 انشاءات بنیاد، تعمیر و ترمیم و ازنوسازی گردیده است. گزارش از روند سازندگی ها در این ناحیه. با به دست آوردن استقلالیت کاملی دولتی ناحیه شهرستان به طور کلی سیمای خود را عوض نموده در برابر رشد ساحه کشاورزی همزمان انفراستراکچور محلی نیز پررا گردیده انشاءات سمت‌های مختلف قامت افراخته ایستاده است. خرسندی بخش است که با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان در همبستگی با ساکنان و صاحبکاران در مرکز ناحیه مجسمه مادر و کودک بنیاد گردیده ایستاده است. گفته شد که مجسمه مذکور با مقصد ارزگذاری به مهنت و تعلیم و تربیت درستی بانوان بخشیده شده در دایره استقبال جشن
35 سالگی استقلالیت دولتی به استفاده داده می شود. جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های رهبریت عالی دولت که ضمن سخنرانی‌ها در ساحه معارف تاکید به عمل می‌آورند، ساکنان و صاحبکاران برومند ناحیه بلندکوه شهرستان عزم بنیاد بینای علاوگی در نزد کودکستان غنچه هستند. طبق نقشه طرحریزی شده انشاءات مذکور جهت به تعلیم و مشغولیت فرا گرفتن بیش از 230 نفر کودک پیش بینی گردیده از دو آشیانه برهوای زمانوی عبارت خواهد بود. در ساحه معارف که یکی از سمت‌های کلیدی حکومت کشور محسوب می‌یابد، سال از سال پیشروی‌های نظررس مشاهده می‌گردد. مثال این گفته‌ها بنیاد گردیدن بینای زمانوی آشخانه برای 200 نفر خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه شهرستان میباشد. مبلغ لایحه‌ای ساختمان مذکور 700,000 سامانی را تشکیل داده با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و ساکنان محله در دایره نقشه‌چاره‌بینی‌های جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی مورد استفاده قرار داده می‌شود. اینچنین در دایره آبادانی‌های جشنی امسال در دهه 40 حجره بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی عبارت از 17 صنفخانه کشاد و برهوا بنیاد می‌گردد. ما با این غمخوری‌های پیشوای ملت با خرج می‌دهیم که خوانندگان را در روحیه وطن دوستی، وطن پرستی، خویشتن شناسی تربیت نموده با وطن خود یعنی صادقانه خدمت نمایند. انشاءات بزرگ ساحه معارف برای بیش از 1500 نفر خواننده پیش بینی گردیده با مبلغ 12 میلیون سامانی با تشبث و دستگیری مالیوی اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت ساخته می شود. سالمی جامعه، سالمی ملت. اهالی بیش از 2600 نفره دهه سرابی ناحیه شهرستان صاحب بنگاه طبی نو و زمانوی می گردند. انشاءات جشنی تحت سرپرستی حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با خرج 3.6 میلیون سامانی بنیاد گردیده ایستاده است. طبق نقشه طرحریزی شده بینای مذکور از 8 حجره کاری عبارت بوده. پودرچی آن جمعیت دارای مسئولیت محدود نیقدمیان شهر خوجند محسوب می‌یابد. فعلا رفت کارهای سازندگی و بنیادکاری در ناحیه شهرستان گسترده راه اندازی گردیده ساکنان این دیار زیبا منظر با روحیه بلند میهن پرستی جهت تطبیق سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان کمر همت بستند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، ناحیه شهرستان، اخبار. خدمت با وطن، قرض فرزندی و مکتب شجاعت و مردانگی. اجرای این رسالت بزرگ برای هر جوان آگاه و بیداردل مهم بوده. در روند پرپیچ‌وتاب جهانی شوی محور وطن دوستی را تشکیل می‌دهد. با درک همین مهمیت خاص امروز جوانان تاجیک به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده خدمت وطن مادر را سربلندانه ادا می‌نمایند. امروز در 4 ناحیه شهر دوشنبه نواسکران دعوتی بهاری در وضعیت تنتنوی سوگند یاد نمودند. گزارش خبرنگاران ما. امروز در باغ غلبه شهر دوشنبه مراسم سوگند یادکунии наваскарон баргузор гардид. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида дар қисмати расмии он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва волидайни наваскарон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар идома масъулин сарбозону афсаронро дар ҷавоб ба дастгирию таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати мамлакат барои содиқ мондан ба савганди худ ба халқу ватан ва пешвои миллат ҳидоят намуданд. наваскарон дар маросими тантанавии савганд ёдкунӣ иброз доштанд ки бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва матин иродагӣ рисолати фарзандии хешро назди ватан модар иҷро намуда ҳимояи манфиатҳои миллию давлатиро ҳамаҷониба ба ҷо меоранд ва дар савганди хеш содиқ мемонанд. омодагии ҷавонон баҳри ҳифзи марзу буми кишвар ва адои хизмати ҳарбӣ имрӯз меҳвари ватандорист ки аз рӯи ифтихори миллӣ бо ҳамовозии куллӣ сурат мегирад. дар фарҷоми чорабинӣ машқҳои ҳарбӣ варзишӣ ва сафороӣ аз ҷониби сарбозон намоиш дода шуд. сипас санъаткорони бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барномаи рангини фарҳангиро манзури иштирокдорон намуданд ки тараннумгари ватандӯстию хештаншиносӣ буд.
дар асоси нақшаи ҳамкориҳои муштараки вазорати мудофиаи мамлакат бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар имсол маросими савганниёткунии навазкарони даъвати баҳорӣ берун аз ҳудуди қисмҳои ҳарбӣ дар мавзеъҳои тарихӣ ва боғҳои фарҳангиву фароғатӣ бо иштироки васеъи ҷомеаи шаҳрвандӣ ба таври хоса ва басо ҳам хотирмону самимӣ ташкилу ба роҳ монда шуд. ба ин муносибат тамоми боғҳои фарҳангӣ фароғатии ҳудуди шаҳри душанбе аз ҷумла майдони истиқлоли пойтахтро фазои идона фарогир буд. дар ин майдони рамзӣ навазкарони ҷузу томҳои бригадаи ҳамлаовари десантии қушунҳои зудамали артиши миллӣ ки ҳайати бригадаи мазкур захираи эҳтиётии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ташкил медиҳанд, савганди ҳарбӣ қабул намуданд. ва бо тантана қасам мехӯрам ки конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистонро қатъӣ риоя менамоям. дар ин чорабинии пуршукӯҳ масъулини вазорати мудофиаи мамлакат, ҳайати фармондеҳии қушунҳои зудамал, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, падару модарони навазкарон ва дигар меҳмонон иштирок доштанд. маросими савганниёткунии десантчиёни меҳан дар асоси муқаррароти оинномаҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва ба таври шоиставу хотирмон ҷараён гирифта, дар идомаи чорабинӣ ҳар як навазкар дар назди масъулини роҳбарикунандаи навъи қушуни хеш, афсарони қисми ҳарбӣ ва падару модарон савганд ёд намуданд. навазкарон қавл доданд ки сарбози содиқу бошарафи ватан боқӣ монда на танҳо давоми хизмат, балки тамоми умр баҳри таъмини суботу амнияти кишвари хеш кӯшиш менамоянд, зеро ҳифзу ҳимояи давлат ва таъмини амнияти мардум ҳамеша вазифаи шаҳрванд, хусусан ҷавонони бонангу номус ва муҳофизони он мебошад. ин ҷавонон маҳз бо дарки ҳамин рисолати фарзандӣ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар савганди ҳарбӣ ёд намуданд. сипас масъулини вазорати мудофиа, ҳайати меҳмонон ва волидону наздикони сарбозон ин гурӯҳи фарзандони далеру шуҷои ватанро ба муносибати қабули савганди ҳарбияшон самимона табрику муборакбод намуда таъкид доштанд ки маҳз бо шарофати садоқату ҷасорати касбӣ ва хизматҳои шабонарӯзии хизматчиёни ҳарбӣ дар сарзамини поку ниёгонамон сулҳу субот пойдор аст ва имрӯз ҷомеаи кишвар зиндагии осуда доранд. намунаи олии ифодаи дӯстдории ватан ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. ҷаззобтарин муҳаббат дар дунё ин ишқ бар ватан аст. дар маросими савганёткунии навазкарон масъулони сарраисоти иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия, афсарон, волидайну наздикони сарбозон, меҳмонон ва хоҳишмандон иштирок доштанд. нахуст чун оини низомиён байрақи ҷангии қисми низомӣ вориди майдон гардида, сипас суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон садо дод. сарбозон дар назди афсарон ва ҳузури ҳамсафону волидайни худ савган ёд карданд ки вазифаи пуршарафи худро шоиставу сазовор анҷом медиҳанд ва ҳамеша омодаи ҳифзи марзу буми ватан ва таъмини амнияти шаҳрвандони он хоҳанд буд. дар идома падару модарон ба фарзандон сарбозони ватан ки савганди ҳарбӣ ёд карданд, хизмати софдилонаро дар роҳи муқаддасу пурифтихор ҳифзи якпорчагии тоҷикистони озод таманно намуда таъкид доштанд ки хизмати ҳарбӣ барои ҳар як ҷавон мактаби ҳақиқии ҳаёт ба ҳисоб меравад. пас аз маросими савганёткунӣ афсарону сарбозони бригадаи посбоникунандаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлия бо марши тантанавӣ аз назди меҳмонон гузаштанд. хизмати содиқона ба ватан, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносиву зиракии ҳар як шаҳрванд, хоса ҷавонон омили муҳим дар роҳи ҳифзи истиқлолу озодӣ, суботу амнияти ҷомеа, инчунин ҳифзи манфиатҳои давлату миллат дар раванди ҷаҳонишавӣ ва афзоиши хатарҳои терроризму экстремизм арзёбӣ мегардад. таъкид шуд ки ба хотири боло бурдани эҳсоси ватандӯстиву ватандории сарбозон ва пешгирии қонунвайронкуниҳои эҳтимолӣ байни сарбозону афсарон пайваста тадбирҳои судманд роҳандозӣ мегардад. дар чорабинӣ вобаста ба рисолати ватандорӣ, худшиносии миллӣ, нақши артиши миллӣ дар таъмини амнияту оромии мамлакат, аҳамияти истиқлолу ваҳдату якдилӣ дар ҳаёти инсон ва дигар масъалаҳои мубрам
андешаронӣ карда шуд. Сипас роҳбарияти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ бо падару модарони сарбозон ҳамсӯҳбат шуда барои тарбияи дурусти фарзандони ватандӯст миннатдорӣ баён намуданд. таъкид гардид ки шароити хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хоса қисмҳои ҳарбии сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳтар шуда ба талаботи низомии замони муосир мутобиқ гардидааст. маросими қабули савганди ҳарбӣ ки дар ҳаёти ҳар як хизматчии ҳарбӣ лаҳзаи таърихиву фаромӯшнашаванда ба ҳисоб меравад, навазгарони даъвати баҳории қисмҳои низомии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз омӯзиши курси кӯтоҳмуддати навазгарӣ аз худ намудани тартибу низом ва талаботу қоидаҳои рӯзмарраи хизмат дар вазъияти тантанавии савганди ҳарбӣ ёд намуданд. ба ватан ба президенти худ содиқона хизмат мекунам. таъкид шуд ки савганди ҳарбӣ рукни муҳим буда ҳар як афсару сарбоз бо ёд намудани он минбаъд дар давоми хизмат тамоми вазифаву ӯҳдадориҳои масъулиятноки хешро сарбаландонаву софдилона иҷро намоянд. имрӯз ҷавонони далеру шуҷои ватан баҳри ободии Тоҷикистон, таҳкини амнiyatu субот ва пешрафти рӯзафзуни мамлакат кӯшиш намуда қарзи фарзандии хешро дар назди ватан модар ба таври шоиставу намунавӣ иҷро менамоянд. пас аз маросими савганиёткунии навазгарон гузашти низомӣ ва қадамзании тантанавору ифтихории афсарону сарбозон доир шуд. хизмати софдилона ба ватан, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносию зиракии ҳар як шаҳрванд, хоса ҷавонон, омили муҳим дар роҳи ҳифзи истиқлолу озодӣ, суботу амнияти ҷомеа, инчунин ҳифзи манфиатҳои давлату миллат дар раванди ҷаҳонишавӣ ва афзоиши хатарҳои терроризму экстремизм арзёбӣ мегардад. тантанаҳои савганиёткунии навазгарони давлати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳомат ва хоси ин тадбир баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳташам роҳбарияти қушунҳои сарҳадӣ, ҳайати шахсии ин ниҳод ва волидайну пайвандони навазгарон иштирок намуданд. яъне маросими қасамёткунии навазгарон пас аз бо муваффақият сипарӣ намудани курсҳои кӯтоҳмуддати навазгарӣ дар назди масъулини ин воҳиди низомӣ, падару модарон ва дигар шахсони расмӣ бо риояи қоидаҳои баргузории чорабиниҳои низомиён бо садо додани суруди миллӣ ва ворид гардидани байрақи ҷангӣ оғоз шуд. дар қисмати назариявии чорабинӣ роҳбарияти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро намунаи олии иҷрои рисолати ҷавонмардӣ, бедор намудани ҳисси ватандӯстиву садоқат ба он маънидод карда саҳми ҷавонони шуҷоу далерро дар мукаммалсозии артиши кишвар неку муассир арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки имрӯз ҷавонони меҳан бо пайравӣ аз гузаштагони худ чун спитамену муқаннат, Темурмалику Курушу восеи адолатпарвар сина сипар карда дар собот ва оромии кишвар саҳми муносиб мегузоранд ки ин омил боиси ифтихор ва қаноатмандӣ мебошад. бо такя ба ин навазгарон якояк бо ёд намудани савганди ҳарбӣ қавл доданд ки дар иҷрои вазифа ва ӯҳдадориҳои ҳарбии худ то нафаси охирин содиқ монда баҳри ҳифзи марзу бом ва пост доштани муқаддасоти ватан ҳамеша талош мекунанд ки ин албатта аз рисолати таърихии ҷавонмардони тоҷик шаҳодат медиҳад. Садриддин Хоҷазода, омӯзгор собиқадори меҳнат, сокини ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ аз ҷумлаи намуна барои ибрат аст ки ҳамчун тарбиятгари насли наврас солҳо фаъолият карда онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстиву пост доштани хоки ин сарзамин ба камол расонидааст. аминак баъди хизмати фарзандҳои бузург имрӯз фарзанди хурдиашро ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил менамояд. ман 4 писар дорам. аз ин 4 писар 2 нафари онҳо хизмати ҳарбиро ба сомон расонидан ва ин писари охирини ман аст ва дар донишгоҳ таълим мекунад ва имрӯз ба хизмати ҳарбӣ шомил гардидааст. боварӣ дорам ки ӯ низ ба савгани худ содиқ мемонад ва ватанро на ин ки хизматчиёни ҳарбӣ балки ватанро бояд ҳамаи мо дӯст дорем, қадр кунем, иззат дорем. бародарои ман дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат карданд. ман аз онҳо ибрат гирифтам ки ман ҳам равам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати ватан модарро содиқона ба сари баланд хизмат кунам. ҳамсон ба Садриддин Хоҷазода дигар волидайни навазгарон низ аз шомил шудани фарзандонашон ба сафи артиши миллӣ изҳори қаноатмандӣ карда дар ин замина бо иқтибос аз таъкидҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки хизмат ҳамчун мактаби матонату мардонагӣ барои ҳар як шаҳрванд хоса ҷавонон қарзи шаҳрвандӣ буда сарбаландона адо намудани он масъулияти баландро талаб менамояд.
این تنتنه در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی پایتخت با شکل و شیوه خاصه دایر گردید. در اینجا مسئولین وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای مربوطه اشتراک نمودند. تاکید شد که سوگند حربی هر یک سرباز را وادار میکند که دوام خدمت در صف قواهای مسلح با ناموس فرزنده و غرور جوانمردانه وظیفه کنستیتوسیونی خود را سربلندانه ادا نمایند و در رشد و ثبات سراسری مملکت حصه مناسب خود را گذارند. با تکیه به تاریخ گذشته در روند خطر و پیامدهای جهانی شوی و گسترش جنایتکاری فرامیلی، جوانان را میباید در تحکیم وحدت و یگانگی و ثبات و آرامی تاجیکستان همیشه قدمهای استوار گذاشته سوگند صداقت به وطن یاد نموده خود را گرامی و برای حفظ ارزش‌های ملی و دولتی همیشه آماده باشند. مراسم سوگند یادکنی این گروه نوازکاران را همزمان اهل فرهنگ و هنر با سرود و آهنگ‌های خود باز هم خاطرماندتر گردانید. در ناحیه کشانیان ولایت خطلان با مناسبت قبول سوگند حربی از جانب نوازکاران چورابینی با شکوه برگزار گردید. در مرکز ناحیه جوانان دلیر شجاع که در موسم دعوت بهاری برای ادا نمودن خدمت مادر وطن شامل ارتش ملی گردیدند، در حضور فرماندهان، پدر و مادران و مهمانان دعوت شده با تنتنه سوگند صداقت به نام وطن یاد کردند و قول دادند که وظیفه حربی خود را با شرفانه بجا می‌آورند. قابل ذکر است که با درک بلند مسئولیت و افتخار وطنداری، جوانان جسمانی و روحان سالم مملکت همساله در دو موسم شامل ارتش ملی گردیده خدمت مادر وطن را صادقانه و سربلندانه ادا می‌نمایند. این مکتب دلیری و شجاعت در برابر حمایت مرز و بوم و منفعت‌های ملی و دولتداری همچنین به جوانان درس روزگار وطنداری آموخته آنها را برای روزگاری با سعادت و فعالیت نتیجه بخش حیات گوناگون جامعه آماده می‌نماید. ضمن سخنرانی‌ها ابراز گردید که از روزهای اول تأسیس یابی تا کنون حیات شخصی قواهای مسلح در حمایت استقلال و آزادی وطن و دستاوردهای تاریخی آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکستان، تامین امنیت دولت و آسایش جامعه سهم باسزای ارزشمند گذاشتند. خرسند از آن هستم که فرزند من بعد ختم دانشگاه با سری بلند برای خدمت وطن مادر آمده است و در فرزند خود من یک روحیه ملی، یک خودشناسی ملی را دیدم که او با یک افتخار بلند به خدمت حربی آمده است و خواهش از جوانان میکنم که آمده در قواهای مسلح تاجیکستان سربلندانه خدمت کنند و خدمت وطن مادر را ادا کنند، مکتب مردانگی را با سر بلند گذارند. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال دولتی مرحله و مرحله رشد کرده نیرو و قدرت و توانایی آن به یک نهاد پراقتدار معاصر تبدیل یافته است که امروز پورا حمایت مرز و بوم میهن اجدادی را به دوش خود گرفته است. باعث سرفرازی است که طول 32 سال تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با دستگیری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان به یک نیروی توانا و محافظگر مرز و بوم تبدیل یافته است. ابراز گردید که در مملکت تمام جزء و تام‌های عملی کننده قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با بازه مادی و تکنیکی تامین بوده برای فراهم آوردن شرایط مناسب خدمت حیات شخصی آنها کارهای نظررس انجام داده می شود. ساکنان ناحیه کشانیان با مقصد به دست آوردن حاصل فراوان و بهتر نمودن سطح روزگار خویش زمین‌های نزد حولگی را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌نمایند. امروزها کشاورزان ناحیه به جمع‌آوری حاصل زراعت و سبزوات مشغول بوده قسم زیادی آن را در بازارهای استعمالی به فروش برآوردند. گزارش سمندر شایف و اسکندر سید. در همین شب و روز ساکنان ناحیه کشانیان ثمره مهنتشان را از زمین‌های نزد حولگی جمع‌آوری و پیشکش خریداران گردانیده ایستادند، زیرا هر قطعه در اختیار داشته‌شان را پرمحصول استفاده کرده همساله با گرفتن حاصل خوش‌صفت و فراوان محصولات در غنی گردانیدن بودجه عائله و تامین بازارهای کشور با انواع گوناگون کشاورزی سهم ارزنده می‌گذارند. خانواده قیوم‌وفا از جماعت دهات نوبهار ناحیه که در اختیارشان 10 سوتق زمین دارند، امسال در
مساحت 6 سوتیق آن 4 گرمخانه دائم عمل کننده بنیاد کرده در آنها پرورش بادرینگ را به راه ماندند که امروزه تا 400 کیلوگرم حاصل از این گرمخانه ها به بازارها پیشنهاد می نمایند. همزمان در قسمت دیگر آن سبزیجات گوناگون از قبیل پمیدور، سبزی، کارتوشکا و کبودی کش نمودند که روزهای نزدیک به جمع‌آوری آنها نیز شروع خواهند کرد. ساکنان سربلند جماعت دیوتی نوبهار با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور در دایره دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان رحمان جهت استفاده ثمرناک زمین‌های نزد اولگی، زمین‌های یاررسانی شخصی کمر همت بسته هر یک قطعه زمین نزد اولگی خود را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده ایستاده است. چه که شما شاهد هستید در بیشتر زمین‌های نزد اولگی ساکنان شهروندان گرمخانه‌های دائمی بنیاد نموده و در آن پرورش پمیدور، بادرینگ، دیگر محصولات سبزیجاتی را به راه ماندند. جمع‌آوری حاصل از ماه مارت آغاز گردیده همه روزه جهت فراوانی حاصل، جهت تامین بازار داخل با محصولات تر و تازه از جمله سبزیجات، بادرینگ، پمیدور زحمت کشیده ایستادند. این حال جمع‌آوری بادرینگ ادامه داشته، جمع‌آوری کارتوشکا در زمینه نزداولگی آغاز کرده است. تاکیدهای پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت ثمرناک و مقصدناک به کار بردن هر قطعه زمین و ذخیره مواد غذایی برای 2 سال زیر توجه ساکنان ناحیه قرار داشته قطعه‌های در اختیار داشته را در چند مرحله استفاده می‌برند که برای این تدبیر زمینه خوب فراهم خواهد گشت. باد و هوای امساله بهر کشت و پرورش زراعت و سبزیجات مساعد آمد و ساکنان توانستند از محصول کشت کرده حاصل دلخواه رویانند. ابراز می نماید ابوتای جورای و ساکنی جماعت دهات نوبهار ناحیه کوشانیان. همین زمین پیش خانگی را خودمان استفاده میبریم که حاضر که نفقه خوریم، همین کلینو دا یاد دادگیم، هر سال همینجا پمیدور، بالگار، بادرین همش نخالش خودمان میکنیم. وقتش آمد همین زمین را میشنونیم و فایدهش میبینیم. ای بازار خریداری نمیکنیم، فقط از زمین خودمان با زیادتش بازار میبریم، میفروشیم، زندگی را پیش میبریم. این زن مهنت دوست 12 سوتیق زمین دارد و آن را پرمحصول به کار برده با گرفتن حاصل فراوان زندگی خود و فرزندان را بهبود میبخشد. همین گونه مدنیت استفاده برای زمین در همه خانواده ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه کوشانیان مشاهده گردیده در نتیجه گرفتن ثمره زحمت خویش در تامین امنیت عضوقواری مملکت حصه ارزنده گذاشته ایستادند. سمندر شایف اسکندر سعید، ناحیه کوشانیان، اخبار. با مقصد ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین‌های آبی و تامین بازده زمین و گرفتن محصولات باصفت که اهمیت استراتژی دارد، امسال خواجگی‌های پختکار جمهوری باید میدان کشت پنبه‌دانه را با راه معاصر به زیاده از 48,000 گکتار رساند. شرح بیشتر در تهیه گلچهره ستار. امروز وقتی آن رسیده است که خواجگی‌های تخمی پرور توجه اساسی را به صفت محصولات روانه سازند و تخمی استحصال نمایند که در نتیجه کشت از مساحت خرد نشاندادهای بلندتری به دست دارند. امسال خواجگی تخمی پروری دوبیده در میدان 20 گکتار زمین با اصول معاصر کشتی پنبه‌دانه را زیر پلیونکا گذرانیده است که 70% زمین‌های در اختیار داشته‌اش را در بر می‌گیرد. کشاورزانی با تجربه باور دارند که از این اصول پرورش حاصل دلخواه به دست آورده، حاصلناکی را از 1 گکتار به زیاده از 50 سنت رسانیده در استحصال اشیای پرقیمت وطنی که از کارکرد و صادراتش به اقتصاد ملی منفعت می‌رسد سهم می‌گذارند. در 4 قطار زیر پلیونکا کشت نمودن پنبه‌دانه تجربه معاصر است، زیرا خواجگیداران می توانند در 1 گکتار زمین تا 300,000 نهال را جای دهند که اگر 1 نهالش 4 کورک بندد الکی به منفعت خواجگیدار است. خواجگیداری با تجربه باور دارد که این طرز پرورش برای سهمدارانش سبوکی‌های زیاد می‌آورد و به نامساعدی هوا نیز تاب‌آور است و امسال کفالت از ثمر مهنت فایده صاف به دست آوردن امکان پذیر می‌گردد. با سبب تغییریابی اقلیم در سیاره خصوصا در جمهوری تاجیکستان به ساحه کشاورزی ضررهای کلان خود را رسانده ایستاده است. به این خاطر ما کشاورزان
باید ساحه کشاورزی را بر اقلیم مطابق نماییم و یکی از راه‌های مطابق کردن ساحه کشاورزی این کشتی پخته زیر پلونکا می باشد. بین قطارهای ما 75 سانتی متر را تشکیل می‌دهد و برای هر یک هکتار اطراف 300,000 نهال کیش گذرانده شده است و امروز سراسر سبزیده برآمدن نهالکان را در میدان پخته‌زار علاقه ما تامین کردیم و در آینده چاره‌بینی هایی که برای پرورش پخته پیش بینی شدند در اصول زیر کشتی پلونکا البته آن را به راه می‌مونیم تا اینکه حاصلی خوب و فراوان در جنبست به دست بیاوریم. عامل فراوان حاصلی نه تنها به تخمی با صفت بلکه به نگاه و بینی درست و غذای سری وقتی و صفت خاک و دیگر عامل‌های برای حیات رستنی ضرور وابستگی زیاد دارد. تکنولوژی معاصری که برای ما یعنی تکنولوژی کشتی پخته زیر پلونکا با این اصول از هر هکتار 40 تا 50 سنتنری حاصل برداریم. دیگر خواجگی‌های دهقانی و جمعوی نیز باید در قسم زیادی زمین‌های در اختیار داشتهشان زراعت‌های اساسی را کشت نموده بازده زمین را تأمین نمایند. طبق دورنمو در میدان‌های زمین‌های کارم آبی باید 8100 هکتار پخته کش کرده شود. اویدی ثمرانک و عاقلانه استفاده بردن و تامین نمودن دورنمو به هر یک خواجگی دهقانی وخورده کارهای فهماندهی گذرانده عهده‌داری دادیم که باید هر یک خواجگی دهقانی طبق دورنمو 65% زمین‌های کارم آبی را کشتی پخته گذراند. سهمداران این خواجگی در 30% زمین‌ها دیگر زراعت از جمله کارتوشکا، پیاز، پولیزی و غله‌دانه کشت نمودند. خوشه‌های پربار گندم از انتخاب تخمی با صفت و تجربه بوی کشتورزی خواجگیدارانش درک می‌دهد. در این خواجگی حتی بین باغ‌های اینتنسیوی نیز زیر پلونکا پخته کشت نمودند. کشاورزان همیشه از دانه به زمین کشتهشان امید ثمر دارند و به خوبی درک میکنند که از آب و خاک زرخیز دیار در نتیجه رنج گنج به دست میآورند و این وسیله آبادی روزگار و برکت خاندان میگردد. وابسته به پیشگیری غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده نیروی برق، پس کردن تلفات نیروی برق و جمع‌آوری پوره مبلغ برق استفاده گردیده، قانونگذاری ساحه انرژتیکا تکمیل داده شد. در این خصوص دلشاد حکیمزاده گزارش می‌دهد. در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تامین امنیت انرژتیکی و استفاده ثمربخش نیروی برق یکی از هدف‌های استراتژی رشد معین کرده شده است. جهتی رسیدن به آن حکومت مملکت تمام تدبیرها را اندیشیده مرحله به مرحله قانونگذاری ساحه را تکمیل می‌دهد. از آن جمله 15 اپریل سال روان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و قانون‌هایی که مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول و جانبداری نمودند امضا گذاشتند. تغییر لایحه‌های وارد گردیده اساساً به تنظیم اداره درست استفاده نیروی برق مربوط بوده. غیر قانونی استفاده برای آن را پیشگیری می‌نماید. برای پرزور نمودن نظام اداره‌کنی انرژتیکی و تطبیق مقررات قانونگذاری اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است که الکی اجرای عهده‌داری‌های خود را شروع کرده است. از جانب کارمندان اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها گزاراندن کارهای فرماندهی آید به استفاده صرفه‌کارانه انرژی برق در کارخانه‌های ساحه ما و ریفتن درستی خدمت رسانی‌های معیشی جماعت‌ها و در همکاری با تلویزیون‌های جمهوری میزهای مدور آید به استفاده صرفه‌کارانه انرژی برق و به طور وسیع جاری نمودن تکنولوژی و تجهیزات‌های کم مصرف برقی کارهای مشخص و مقصدناک به انجام رسانیده شده. توضیحات تغییر لایحه‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره پرزور نمودن جوابگری جهت غیرقانونی استفاده نمودن انرژی برق کارهای فرماندهی گزارنده شده است. استعمال کنندگان و تمام ساکنان را ضرور است که برای کم کردن تلفات نیروی برق استفاده صرفه‌کارانه آن از جمله توسط استفاده وسیع تکنولوژی کم مصرف کوشش نمایند.
برای استفاده قوای برق به پیوستگی به تجهیزات حسابی برقی خودسرانه پیوست شدن و شبکه‌ها و دستگاه‌های تامینات برق، استفاده قوای برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و حسابگیری یا به شرطنامه با تشکیلات‌های تامینات قوای برق و گرمی، کندن و شکستن تمغه‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، اینچنین از بیرون دخالت نمودن و تجهیزات حسابی برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوای برق هنگام نبودن علامت‌های ترکیب جنایت، جزای مأموری در شکل جریمه مأموری نسبت به شخصان واقعی به اندازه از 20 تا 30 و شخصان منصبدار از 30 تا 50 و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها تطبیق کرده می‌شود. از جانب ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی شهر دوشنبه بعد از قبول قانونگذاری نو از جانب متخصصان چندین مورد قاعده ویرانکنی ها با مبلغ زیاده از 4 میلیون سومونی و چندین مورد نسبت قاعده ویران کنندگان با مبلغ 39,000 سومونی پروتکل های ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. همزمان در برابر ترتیب دادن سندهای قاعده ویرانکنی و ترتیب دادن پروتکل های ویرانکنی مأموری به شهروندان نازکی‌های استفاده نیروی برق فهمانده داده می شود. چون اگر استفاده نیروی برق از جانب شهروند راه قانونی استفاده نماید، هم می تواند که به پیشرفت مملکت سهمگذار باشد، هم می تواند که به بودجه خود، به بودجه عائله خود ضرر وارد نکند. چون هر قاعده ویرانکنی، هر قانون شکنی که از جانب استفاده برندگان صورت میگیرد دیر یا زود آشکار و نسبت قاعده ویران کننده چاره‌های قطعی اندیشیده می شود. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوای برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوای برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. برای صادر نمودن این جنایت به مبلغ کلان یا مخصوصاً کلان با استفاده از وظیفه خدمتی از جانب گروه شخصان، گروه متشکل یا تشکیلات جنایتی جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. جهت پرزور نمودن جوابگری برای استفاده غیرقانونی نیروی برق جریمه‌ها زیاد و حتی با محروم ساختن از آزادی جزا پیش بینی گردیده است. بنابراین از ساکنان کشورمان خواهش کرده می شود که از غیرقانونی استفاده بردن نیروی برق خودداری نمایند و نیروی برق را صرفه‌کارانه و ثمره‌ناک استفاده برند. باید استفاده نیروی برق از جانب شخصان واقعی منصبدار و حقوقی در دایره قانون و در اساس حجت‌های دخلدار مورد عمل قرار داده شود. از این روی استفاده برندگان را ضرور است که ضمن استفاده نیروی برق از پیشتر دیده مسئولیت شناس باشند و طلبات قانونگذاری را به پرگی رعایت نمایند. دلشاد حکیمزاده، محمد سعید کمال، اخبار. چند لحظه پیش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد اشتراک در چورابینی‌های تантанавӣ بخشیده به 80مین سالگرد روز غلبه از شهر مسکو فدراسیای روسیه به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. ادامه اخبار. در شهر باختر جهت استفاده درست قوای برق و شرح تغییرات به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده نیروی برق جلسه وسیع کاری دایر کرده شد. گزارش محمد رجب عبداللهزاده و دولت فیض‌الله. طبق نقشه چورابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر وابسته به اجرای دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و ترغیب و تشویق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ساحه قانونگذاری در سمت انرژتیکا با کارمندان شبکه‌های برق شهر باختر، تشکیلات اداره‌های شهری صحبت و ملاقات‌ها
ба роҳ монда шудааст. масъулин зимни баромади худ иброз доштанд ки яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат ин таъмини истиқлолияти энергетикӣ мебошад, аммо мутаассифона санҷиш ва таҳлилҳо нишон медиҳад ки то ҳол монеаҳое дар ин самт вуҷуд дошта дуздии қувваи барқ, оқилона ва самаранок истифода нашудани нерӯи барқ, худсарона насб кардани ҳисоббаробаркуниҳои барқӣ, ноқилҳои барқӣ, бе шартнома бо шабакаҳои барқӣ пайваст шудани нерӯи барқ ҷой доранд. бинобар ин ба хотири ба эътидол овардани вазъи имрӯза пешгирии ҳолатҳои қонунвайронкуниҳо дар соҳаи энергетика, ислоҳоти куллӣ дар мавриди оқилона ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ, риояи қатъии қонунҳои амалкунанда, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ин самт, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудаанд. бо қабули қонуни мазкур ҷазоҳои маъмурӣ ва ҷиноятӣ нисбати ҳуқуқвайронкунандагон ва шахсоне ки ҷиноят содир менамоянд ҷавобгарӣ муайян карда шудааст. ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ки ҷавобгарии шаҳрвандонро барои қонунвайронкуниҳо дар соҳаи энергетика муайян менамояд, як қадами муҳим дар самти мубориза бо дуздии барқ, исрофкорӣ ва истифодаи ғайриқонунии захираҳои энергетикӣ мебошад. ин тадбирҳо барои таъмини интизоми ҳуқуқӣ, ҳифзи манфиатҳои давлат ва шаҳрвандон, инчунин барои ҷалби сармоягузорӣ ба соҳаи энергетика равона шудаанд. дар шаҳри Бохтар аз ҷониби шахсони дахлдор ва дигар ниҳодҳое ки дар ин самт фаъолиятро ба роҳ мондаанд, тарғибу ташвиқи қонунгузорӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат дар ин самт вазифаҳои муҳим ва масъулиятнок дониста шуда, пайваста бо сокинон корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда истодаанд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, Ахбор. дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ҷиҳати мақсадноку сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии он ҷаласаи корӣ баргузор гардид. гузориши Олим Носирзода. дар толори қасри фарҳанги ноҳияи Темурмалик ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия баргузор гардид. дар ҷаласаи мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, аъзоёни шӯрои ҳамоҳангсозӣ, аъзоёни котиботи шӯро, кормандони шабакаҳои барқ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, омӯзгорон ва дигар фаъолон иштирок намуданд. дар ҷаласаи шӯро ҳолати риоя ва иҷрои қонунгузорӣ оид ба истифодаи самаранок ва сарфакоронаи қувваи барқ, пардохти маблағҳои ҳаққи истифодаи он, ошкору пешгирии ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунӣ, инчунин талафоти беасоси қувваи барқ дар ҳудуди ноҳия, ҳолати риоя ва иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ ва дар бораи таълиму тарбияи кӯдак дар самти пешгирии таълимоти ғайриқонунии динӣ дар давраи солҳои 2023-2024 ва 3 моҳи аввали соли 2025 мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳамзамон аз ҷониби намояндагони ниҳодҳои гуногун оид ба масъалаҳои мавриди назар маърузаҳо пешниҳод гардид. таъкид шуд ки тибқи натиҷаи таҳлилҳо ва ҳисоботҳои пешниҳодшуда мутаассифона қарздории муштариён аз ҳисоби маблағи истифодаи қувваи барқ афзоиш ёфтааст ва дар баъзе ҳолатҳо аз ҷониби муштариён қоидаҳои пайваст ва истифодаи нерӯи барқ сарфи назар карда мешавад. инчунин изҳор гардид ки вазъи талафоти қувваи барқ дар ноҳия нигаронкунанда аст. бо қарори шӯро дар назди масъулин ҷиҳати таъмини риояи қатъии қонунгузорӣ оид ба истифодаи самаранок ва сарфакоронаи қувваи барқ, сари вақт пешгирӣ ва ошкору бартараф намудани қонунвайронкуниҳо дар ин самт вазифаҳои мушаххас гузошта шуданд. ҳамзамон бо интихоби намояндагони сохторҳои гуногуни сатҳи ноҳиявӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда, тибқи дастур ва нақшаҳои муайян гардида вобаста ба истифодаи мақсадноку сарфакоронаи нерӯи барқ дар байни аҳолӣ корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳӣ ба таври мунтазам гузаронида мешавад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Темурмалик, Ахбор. бо мақсади тақвияти маърифати истифодаи қувваи барқ, пешгирӣ аз талафоти он ва ҷиҳати роҳно додан ба қонунвайронкуниҳо дар ин самт дар шаҳри Истаравшан ҳамоиш доир гардид. идомаи матлаб дар гузориши Фирдавс Умаров.
امروز در قصر فرهنگی به نام اسماعیلی سامانی شهر استرافشان با اشتراک زیاده از 1000 نفر مسئولین و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر استرافشان، راهبران و کارمندان مقامات حفظ حقوق، دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی، رئیسان جماعت‌های دهات و کمیته محله‌ها، وکیلان مردمی، کارمندان و ناظران شبکه‌های برق شهر و نمایندگان کارخانه‌های صنعتی همایش وسیع بابت فهمانیدن طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه‌ها به کدکس جنایتی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده عاقلانه قوه برق و راه ندادن به قانون ویرانکنی‌ها عاید برق و گرمیدهی دایر کرده شد. قید گردید که استفاده پرثمر قوه برق، پرداخت سریع مبلغ برق استفاده شده به طور غیر نقدی، به کار بردن دستگاه‌های کم مصرف نیروی برق نشانه فرهنگ بلند و مسئولیت شناسی هر یک ساکن مملکت محسوب می‌یابد. تغییرات و علاوه‌هایی که به کدکس‌های جنایتی و حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان درآورده شد، پیش‌بینی می‌نماید که در صورت راه دادن به قانون ویرانکنی‌ها هنگام رعایت نکردن و ویران کردن قاعده معیار استفاده نیروی برق و گرمیدهی، جوابگری مأموری و جوابگری جنایتی با محروم ساختن از آزادی پیش‌بینی گردیده است. در چنین صورت هر یک شهروند مملکت را ضرور است که جهت تطبیق هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و اجرای سریع دستور هدایت‌های پیشوای ملت جهد و تلاش ورزیده سیاست پیشگرفته سرور دولت را عملاً اجرا نمود. چنانچه راهبر دولت ضمن سخنرانی‌ها در موضوع قوه برق تاکید می‌دارند اگر خواهیم که از نیروی برق منتظم استفاده بریم و در فصل سرما مؤسسه‌های اجتماعی خانه و کاشانه‌مان گرم و فروزان باشند و به جاری نمودن محدودیت استفاده نیروی برق مجبور نشویم، باید قوه برق و گرمی را صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده برده به اسرافکاری راه ندهیم. با این مضمون در دایره برگزاری همایش منفعت بخش ذکر گردید که باید هر یک ساکن با فرهنگ کشور بهر تطبیق نمودن قانون و قاعده‌های در بالا ذکر گردیده عمل نموده نسبت به استفاده پرثمر نیروی برق بی‌توجه و بی‌مسئولیت نگردند و قاعده‌های بی‌خطری هنگام پیوست‌کنی و صرفه‌جویانه استفاده بردن آن را سرمشق کار هر روزه خش قرار داده از مصرف زیادتی قوه برق استفاده بردن دستگاه و تجهیزات خودساخت و سرمصرف جلوگیری کرده شود. در آثارخانه ملی تاجیکستان همایش علمی عملی در موضوع حفظ پیریخ‌ها از نگاه کودکان و نورسان برگزار گردید. گزارش شهزاد ادیبک در این خصوص. در دوره عملی نمودن تشبث بین المللی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید به اعلان گردیدن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها در بینای آثارخانه ملی تاجیکستان از طرف مرکز جمهوریوی مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با مؤسسه دولتی مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان همایش علمی عملی در موضوع حفظ پیریخ‌ها از نگاه کودکان و نورسان برگزار گردید. در دوره همین همایش با ابتکار بواسطه مرکز جمهوریوی مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی رسمی بهترین در موضوع پیریخ‌ها منبع آب شیرین میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری راه اندازی گردیده دور نهایی آن برگزار کرده شد. هدف کنفرانس بین المللی بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه جهانی از اهمیت پیریخ‌ها و پیشگیری آبشوی با صورت آن، پیشبرد تلاش‌های گلوبالی برای رفع آبشوی و تأثیر گسترده آن توسط همکاری و عملیات مشترک، نوآوری‌های علمی و هماهنگی عمل‌های سیاسی میباشد. آزمون مذکور از روی 3 سال برگزار گردیده در عموم 18 نفر سوزوار جای‌های یکم، دوم، سوم و افتخاری گردیدند که در قسمت جنبسته همایش از طرف تشکیل کنندگان چهاربینی با افتخارنامه و تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. در سالهای استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با مقصد پیشگیری فوت مادر و کودک، حکومت مملکت تدبیرهای مؤثر را عملی و در زمینه تطبیق برنامه‌های دولتی مرحله به مرحله تا اندازه مشکلات ساحه را برطرف نمود. مهمترین تدبیری که در این دوره باعث کاهش یافتن نشان دهنده‌های فوت مادر و کودک گردید، بنیاد تولدخانه‌های زمانوی مجهز با دستگاه و تجهیزات ضروری در منطقه‌های دوردست ولایت میباشد. معلومات بیشتر در گزارش همکاران ما.
дар тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак самти афзалиятноки соҳаи тандурустӣ ба шумор рафта, дар ин ҷода аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар пайваста тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. инак боз як иқдоми муҳим ҷиҳати пешгирии фавти модару кӯдак дар кишвар амалӣ гардид. ин ҳам бошад баргузор намудани чорабиниҳои гуногуни омӯзишӣ ҷиҳати такмили донишу малакаи акушер-гинекологҳо дар сатҳи маҳал. чунин як чорабинии омӯзишии навбат бо иштироки мутахассисони донишгоҳи улумпизишкии шаҳид биҳиштии ҷумҳурии исломии Эрон бо акушер-гинекологҳои вилояти Соғдоир гардид. ин иқдом дар доираи ҳамкориҳои судманди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ амалӣ гардида, мутахассисон иброз доштанд, ки табодули таҷриба беҳтарин имконият ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак мебошад. бисёр муфид аст ки имрӯз мо ҳамкорӣ бо 4 нафар намояндагон ки инҳо акушер гинеколог, анестезиолог, реаниматолог ва неонатолог ҳастанд, бо мо ҳамкорӣ доранд ва барои паст намудани нишондодҳои фавти модар ва фавти кӯдак ин бисёр аҳамияти калон дорад. давоми солҳои охир дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд раванди бунёди таваллудхонаҳои нав ва муҷаҳҳаз намудани онҳо бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир вусъат ёфта, дар самти ҳифзи саломатии модару кӯдак аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. хусусан дар таваллудхонаи вилоятӣ бо ворид гардидани дастгоҳу таҷҳизоти муосир сатҳи хизматрасонӣ ба модару кӯдак беҳтар шуда, дар маҷмӯъ биною иншооти 6 шуъбаи ин муассисаи тандурустӣ мутобиқ ба талаботи замони имрӯз таъмир гардид. таваллудхонаи вилоятӣ дорои 210 кат буда аз 6 шуъба иборат мебошад ва ҳамчун зинаи 3 барои тамоми сатҳи вилоят хизматрасониро дар бар мегирад. ба таваллудхонаи мо дар давоми солҳои охир, хусусан дар давоми соли 2024 якчанд таҷҳизотҳои муосир ворид шудани ин таҷҳизотҳо барои муассисаи мо бисёр муфид буда имкон медиҳад ки чуноне ки ба мо аз ҳамаи тамоми сатҳи шаҳру ноҳияҳои вилоят бо валодатҳои оризавӣ, ҳомиладорон бо оризаҳо ворид мешаванд, кӯмаки баландихтисос расонида шавад. мавриди зикр аст, ки дар гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд бо сабаби кам будани таваллудхонаҳои замонавӣ фавти модару кӯдак зиёд ба қайд гирифта мешуд. ин ҳолат бештар дар деҳоти дурдасти вилоят ба амал меомад. ҳоло вазъ ба куллӣ тағйир ёфтааст. таваллуд дар шароити мусоид сурат гирифта, дар муассисаҳои тандурустии вилоят бо истифода аз имконияту шароити фароҳамовардашуда ҳифзи саломатии модару кӯдак вазифаи асосии мутахассисони соҳаи тиб ба ҳисоб меравад. доноӣ тавоноист. таҳти ҳамин унвон олимпиадаи фанҳои тахассусӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббии ҷумҳурӣ аз рӯи ихтисосҳои кори ҳамширагӣ, дандонсозӣ, фарматсевтӣ ва табобатӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. олимпиадаи фанҳои тахассусӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббии ҷумҳурӣ таҳти шиори доноӣ тавоноист бо ибтикори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон соли ҷорӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ аз рӯи ихтисосҳои кори ҳамширагӣ, дандонсозӣ, фармасевтӣ ва табобатӣ баргузор гардид. олимпиадаи мазкур бо мақсади баланд бардоштани сатҳи донишҳои тахассусӣ, инкишофи малакаҳои амалӣ ва таҳкими рақобати солим байни донишҷӯён соли ҳафтум аст ки роҳандозӣ мегардад. пас аз ба қайдгирии иштирокчиён марҳилаи баргузории олимпиада муайян гардида дар гурӯҳҳои алоҳида ҷараён гирифт. дар тадбири имсола зиёда 230 нафар донишҷӯ аз 31 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббӣ фаъолона иштирок намуда донишу маҳорати назариявӣ ва амалии худро санҷиданд. ташкил ва гузарондани олимпиадаҳои тахассусӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббӣ ва омодасозии мутахассисони соҳибтахассус дар соҳаи тандурустӣ дар доираи амалишавии ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар муассисаҳои таълимӣ аҳамияти муҳим дорад. бо назардошти ин, олимпиадаи фанҳои тахассусӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббии ҷумҳурӣ дар ду марҳила назариявӣ ва амалӣ гузаронида шуда, ғолибон бо ифтихорнома ва медалу дипломҳо қадрдонӣ шуданд.
дар ноҳияи файзобод бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон мусобиқаи гӯштингирӣ баргузор гардид. ин чорабинӣ бо иштироки варзишгарони тоҷикистон, русия ва ӯзбекистон доир шуд. гузориши ҳамкорони мо. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ҷавонии ноҳияи файзобод мусобиқаи бошукӯҳ оид ба намуди гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бо иштироки наврасону ҷавонон зери шиори аз деҳ ба деҳ хело ҳам хотирмон таҷлил гардида ба ҷашни воқеии варзиши намудҳои миллӣ табдил ёфт. мусобиқа бо дастгири мақомоти ҷои ҳукумати давлатии ноҳияи файзобод дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонони варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва соҳибкорони ватанӣ рӯи даст гирифта шуд. дар ин чорабинии варзиши сатҳи баланд беш аз 100 нафар паҳлавонони маъруф аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, Сух, Хатлон, шаҳр ноҳияи Тобаи Марказ, шаҳри Душанбе ва ҳамчунин меҳмонон аз Русия ва ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ин чорабинӣ ҳусни тоза бахшиданд. дар ин мусобиқаи пуршукӯҳ Шакармуҳаммад Мир Муҳаммадов аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, Дадабой Қурбоналиев аз дастаи шаҳр ноҳияи Тобаи Марказ маҳорати баланд нишон дода бо тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд. Муҳаммадшариф Нажмиддинов аз ноҳияи Файзобод ва Ҳасан Холмурзаев аз Русия техникаву тактикаи баланд ва ҳунари воло аз худ нишон дода бар чандин ҳарифони худ пеш аз муҳлат зафар ёфта ба сабқатҳои финалӣ рохат гирифтанд. Муҳаммадшариф Нажмиддинов аз ноҳияи Файзобод ва чемпион ва ғолиби бисёр мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ Ҳасан Холмурзаев аз Русия дар сабқати ниҳоӣ ғолибият ба даст оварда ба гирифтани 2 автомашини сабуғрав шарафёб гардиданд. ба ғолибон ва паҳлавонони маъруф дар маросими тантанавӣ тӯҳфаҳои арзишманди молию пулӣ тақдим гардид. бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти густариши намудҳои миллӣ дар давоми 3 соли охир ҷадвали гузарондани чорабиниҳои варзишӣ дар байни аҳолии ҷумҳурӣ аз рӯи равиши деҳ ба деҳ ва маҳалла ба маҳалла аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонони варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шуд. агар соли 2020 аз рӯи гӯштини миллӣ 485 мусобиқаи варзишӣ баргузор шуда бошад, соли 2023 шумораи онҳо ба 2159 мусобиқа ва дар соли 2024 шумораи чорабиниҳои варзишӣ қариб ба 4000 расонда шуд. дар давоми соҳибистиқлолии Тоҷикистон бо роҳбарӣ ва дастгириҳои доимии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ бахусус гӯштини миллӣ эҳё гардида пайваста рушд менамояд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед. шумо сулфа шудед ва он шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад.